2018 CRZ नोटिफिकेशन फुडें व्हरपाची हालींच मान्यताय दिल्ली आसा। मात मदींच मुखेलमंत्री ह्या संदर्भात भलतेच वक्तव्य करता। मुखेलमंत्री आपल्याच निर्णया कडेन मतभेद करता काय कितें असो प्रश्न गोवा अगेन्स्ट CRZ संघटनेन केला। आरटीएक्स खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स। हावसान आमचो CM मनोहर पर्रीकर इन रिप्लाय टू अ कट मोशन ताणें सांगलें की they won't, the reduction from 200 to 50 will not occur. आमकां गोंयचे विलेजींक लागू जायना कित्याक गोंयचे विलेजींक does not have a density population of 2161 per square kilometer. There are villages in Goa which have total population ranging from 3,500 to 27,000 in certain villages. Now if you take this as a benchmark, all villages are eligible for eligible for the reduction in NDZ from 200 to 50. How many fisher folk houses have been regularized during her tenure as an environment minister? She was the one in power at that moment. Her husband. And it was her husband's eternal dream to see fisher folk and the environment around them in a better condition. 2018 CRZ नोटिफिकेशनाक हालींच नोड दिला आनी तो फुडें व्हरचो म्हणून मान्यताय दिल्या। आनी एक काल पयर तो उलयता की गोवा इज नॉट कमिंग अंडर परव्यू ऑफ CRZ. सो तो स्वताक कॉन्ट्रेडिक्ट करता काय कितें? आनी अशें कित्याक जाता? एज अ चीफ मिनिस्टर ही मेक्स वन स्टेटमेंट द अर्लियर डे एंड विदिन 2 days ही मेक्स अनदर स्टेटमेंट एंड कॉन्ट्रेडिक्ट्स हिमसेल्फ. वाय इज दीस हॅपनिंग? जस्ट बिकॉज तो डेली फटी उलयता.